Zdravo ljudi, ovdje sad radimo reakciju na Ninja Ratnike. Uglavnom ovo je jedan klip sa streama koji mi je bio oboren. Tako da isjecko sam neke stvari i probat ću ga postavim ovako. Nadam se da će da ostane, tako da je. I izvinjavam se unapred zato što je audio iz nekog razloga mnogo glasniji. Audio Ninja Ratnik, audio emisije mnogo glasniji od mene iz nekog razloga. Tako da, sorry zbog toga, ali tako je bilo na streamu. Ali nadam se da ćete svakako da uživate jer ima nekih smešnih momenta, tako da je. Da li si gledao Ninja Ratnike? Naravno, brate. Omiljeni mi je Kuromochi, brate, on ide da... Kuromochi najjači, bre. Nemate pojma, bre. Ok, idemo na Kuromochija, brate. Brate. Kuromochi, brate. Evo ga, Kuromochi, brate. Kuramochi Minoru 63歳2011年も現在タコのおっと脱いだ今年は生タコではありません2011年のタコ店長ねじり鉢巻きタコ店長の2011年が始まった今年は白のコッシュールふんどしではないタコ店長63歳いくかタコ店長粘っているタコ店長がまさかステップスライダークリアまだいかないタコ店長ステップスライダークリアこれだけでも奇跡ださあハザードスイングに行く63世界のタコ店長が行くさあ揺らしてナビア行って屈伸を続けているタコ店長どこに行くかアメリカでも有名なこの世界のタコ店長が捕まった捕まるタコ店長これはなんと63歳のタコ店長Čekaj bre, stišaj malo. Oh my god. Jel ovo dobro? 会場を盛り上げるこれが16回目の出場世界のタコ店長がローリングエスカルゴに挑むタコがWith the crowd roaring approval, the oldest runner here today managed to achieve a personal best. But in the end, the octopus was no match for the escargot. ここまで来たっていうのはすごいことだと思いますが。Mr. Octopus. Čekaj, ajde pustimo, brate, one sa srpskom naracijom, brate, to je način. I krenula je, pa ona je vidla ribicu i zaronila za njom, vidi, sad ju je vidla, ribica, hop, i uhvatila ju je. Ajoj, divota! Vidi gospođa Boljkovac, došla je opet. Oh, Jesus Christ. Evo sada gospođa Boljkovac koja će predstaviti svoje umjeće osim opernog, kako ona zna sad čudničima. Evo, tsunami. Tsunami. Goku, brate. I završili u blatu, mi vrijeme. Evo ga Goku! Goku! Još jedna sjajna kostimografija. A, sada crvene gaće, omiljene boje. Ajmo Goku, samo za Miljana. I krenuo je Goku. Ali što ima citrone. Kako on složio, ovo je to. Od mnogo je boja pa složio, mogu da slaže. Kako on to namjerno sižija. Šarapica, vidi ga. To je inače tradicionalna odeća u Japanu, ali za žene, nekih tamo plesača. I Goku! Hvata se Goku! Ovo delije ninja! Akiyama uspeva Goku! I sada kotrlja se tu. Ovo igra, da li će me demonetizovati? Osim što su aerobne, one su i ovako anaerobne gaće. Tako da nema nikakvog otpora vetra i... Nisu se žalili na difuzore, ništa što propušta.
そり立つかめいけません。前回はジャンプハンいいねデでリタイアした。しかし今回はおー、kratak Goku. Moj gaćan. Zaba mu tanke. Ništa od Gologuzana. Što od Gologuzana? To citiramo film, naravno, nikad mi to ne bi rekli. Se ne govori jednom Goku, ali jednom Goku. Vidim da li ima neki se bolje sliku. Nasim, jedino... I krenula je, pa ona je vidla ribicu i zaronila za njom, vidi. Sad ju je vidla, ribica, hop i uhvatila ju je. Ajoj, divota! Vidi gospođa Boljkovac. Došla je opet. Oh, Jesus Christ. Evo sada gospođa Boljkovac koja će predstaviti svoje umjeće osim opernog, kako ona zna sad čudničima. Evo, tsunami. Narodu znala kao Žena tsunami, padne i evo. Inače se zove Hiromi Satake. Evo, ajde. I sad ćemo vidjeti kako ide gospođa Boljkovac. Ista majke mi. Neka se ne naljuti gospođa Boljkovac, ona je onako simpatična i draga žena, uvijek spremna na humor. Ali... Znaš da se boje s ovi u publici za tsunami? Plješću, zatim od straha. Evo nje. Pazi navijanje. Bravo! Svaka čast. Treba imati duha i energije i smisla za humor. Sve to ima gospođa. Joj, nek ponovi ovo, režiser, ne mogu je izvući van. Ne mogu je vidi van izvući, pogledaj sad. Opa! Izađeš iz toga koje si bio u romovima. A ti ćeš, srećo moja! Znam da sam izazvala tsunami. Nakon... Gledaj! Šta je ovo Playboy zečica? Ajde, Oho. Lijepo je stoji šešir. Ne znam hoće li Gross dozvoliti da se ovo gleda u ovom terminu, ova djevojka ovako. Dakle, svi vi koji, jel da, niste za odgoj u školama, dajte recite vaše djeci da ne gleda ovaj dio te emisije. Ja navijam za zečicu. I ja navijam za zečicu da završi u vodi. Zeko hop. U jednoj zimskoj noći, tam gdje je visok snijeg, brijeg smrznuo se potočić. Ide I zečica. pokrio ga snijeg. Ali ovo nije bitno što je pala i... Nema veze. I trči zečica za potočićem tim. I evo naša zečica. Pa uspjeće, fakat oće. I zečica je jedina došla do kraja, ne možeš vjerovat. Jedna mala zečica. Ovo je kadar. Ali kako nema cijele kuvanja? Ajde, Smack the Suza, Ninja Ratnici, ajde. Dobar dan i dobrodošli u najsvešnije trenutke u Ninja Ratnicima. 10. mesto. Asparamen. Opa, dobro. Učestvuju sa Sukiju, evo baš da vidimo da li ovdje snaga pre... Ima da propadne kroz ovaj nečeg drugog i... Završio je pre vremena. Dobro je poleteo, ali... Nije se uhvatio. Dobro je pao, nije strašno. Ti sad na glavi posle ovoga. Ajmo, Clark. Super. Clark. Dobro ga je zakotrljao. Još jednom. Još jednom. Ode Superman u vodu. Super je prošao. Mogao je da padne sa veće visine. Ovo su opet klipovi. Hoću ceo da gledam, what? Iz Ratnica dolaze na mi. Muškarčine. Jao, i Lidboji. Sve da sada čeka mali izmijen kurs. U svakom slučaju, Denobuka nije... A jebote, ej, ne sam ja da čujem ništa. Jel sad... Zapad prvo pokušao kolot napred i povredio. Trpičnu kost. To je to.
Hoću da vidim sve momente. Vidi ga. Mog omiljenog lika, brate. Idemo na Espanjol. Es Minoru Kuramochi de 57 años. Ya saben que ese pulpo pesa más de 13 kilos. El señor Pulpo se enfrenta al salto cónico. Pareciera que se siente intimidado por los conos. Oye, Kuramochi, ¿podrá saltar? Lo vemos concentrándose encima del segundo cono. ¿Podrá lograrlo? ¡Salta! Pero no lo logra. ¡Cae al agua! Ahora está donde deben estar los pulpos. ¡En el agua! Hayato Mada je u budući sumorovač, kao što možete da vidite. Čak mu se japanski komentator nasmeo. Pogledajte to brdo sala kad je krenulo. Dobar pokušaj, a onda... Ne može. Kako se lepo to onako uvija, talasa se. Ne može ti izađeš voda. Vuci! Baba za repu, deda za... Beli Goku. O, sjajan kostim Goku. Goku smo viđali ranije, koliko se sjećam. On je plesač, ima specijalni kostim za danas. Šta ima ispod, da vidimo? Možda si se ti viđao negdje s tim. Ja, njega nisam viđao. Kamermane, vidi kako on to namjerno poskoči. A kad je ženski deo, nikad iz ovog ugla. Vidi kako vrište Japanke. Vidimo, da li imaju razloga, pa ne znam. Nisam Japanka, ne bi vrištao. Ali Goku prelazi ovu prepreku, ide do mosta. I da vidimo, ajde Goku, on to sve namjerno, ja da ti kažem. Sve namjerno daje te kadrove. Nije zažaliti se. Ima gaće za kupanje, a da li će se okupati? I Goku. Ali ne gaće, sačuvaj gaće. Da je bio bez čarapa, prešao bi sigurno. Vidi kako on to namjerno, vidi. Se izvije, znaš, kao, kakve gaće ima. Ništa, ne znam ni šta ćemo više. Malo motanja, a idemo. Snaga pre pameti, Asparamen. On reklamira čekaj mi, Japanac? Nije, proteinski je... Proteinski čovjek. Bitke na japanskoj televiziji, znači čovjek pun proteina. Kako bi kod nas rekli, bodybuilder. Ili što bi rekli, jednostavnije brat. Vidi. Ovo se neko trve opće. Ajde, brate. Se uključio stream, ono, Star Wars stream. Nek se uključio stream. Ja glavni ninja ratnik je, brate. Brate, šta da kažem, Škorpion će zaspati. Mogli bi možda da završavamo stream. Škorpione, prijavi si u ninja ratnik. Da ih ima još. Ko Kuromochi se pojavi tamo, bre. Bre, bio bi najjači, bre. Pali MK11. Ajde da vidite kako se igra sa Škorpionom. I okej, to je bilo to za ovu epizodu, opet se izvinjavam zbog audija, nisam mogao nikako da popravim jer je tako bilo u originalu snimku sa live-a. Ali da, hteo sam da shoutoutujem membere na Patreonu Milutina i na YouTubeu Nenada Pavlovića, Miru, Lileta, CJ-a ili DŽPD, ne znam kako se kaže CJ, zato te zove CJ uvijek, sorry. Jer ne umem da ti pročitam ime. Tajne se otkrivaju posle 100 godina. Ali dobro. I da, i Milutin i na YouTube-u. Tako da je. Hvala vam na ogromnoj podršci u zadnje vreme. Stvarno mi puno znači. I je. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. I vidimo se u sljedećem.